Ajde, Memi. Ja. Jebote, Tito, te Ovo je jebote. samo kose, čovječe. Neverovatno. Šta ba na loptu, ba? Čini se da se ne mogu dogovoriti sudite. Asistent Čuj na loptu, Pa kaže. Ljiljana tam pozadnje. onda spustio. Pogledao prema... Jel ovo na loptu, materit? Ne znam da li ćete to vidjeti. Ovo na loptu, jel? Daj, diže ga sine sa Djelovalo zemlje. je kao da će biti Mrš, jebem svega ti. samo korner. Start na loptu. Vjerovatno je Teljo sugerirao. Vidiš gore u sredini. Rekao svom asistentu da je dobro vidio situaciju. Evo još jednog kornera, još jednog prekida za Bašića. Centaršut Bašića, evo sad! Ajcuno! Proključalo je sve u Torontu, vodimo! Jebo, majk iz kornera, sine. Kakav centaršut Bašića! Koji? Jović. Jeste Jovo. ovo razloga zašto To! je Vukića stavio u startnih 11. Bravo, brate. Kakav osjećaj selektora! Ne čuje se ništa. Jovo Lukić! I will assimilate. Woo! Ajcuno! Krenuli su Kanađani, kako i ne To je uhada. vodimo! Ne može više. Vidi ga što gleda. Jesse Marš je Jao, zamišljen. jaran. Da mi ti osviraj, znači. Radostice na licima Daj, navijača znači. Bosne i Hercegovine. Rekao sam... I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate.